بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. نیرنا راست دست بیکر. پشتی هفته کیدن دی صد روزه که سه شمیدا ام پیشبری وند سر اکران رهبر تیوی ده. تماشاوان هیجا شر نابینا سیونیستا و حزب الله یا جی ایریشا کو لعالی لبنان تکرن آنها دروجه ویده مثلا هری گرم سرتی خبردان اوه براستی شر امبیجن ایریشا سیونیستا لهمبر غازه جارنا لهمبر امبیجن سوریا لبنانه شخو به 10 ساله خبر دادن ساله کیجی بینابر لهمبر غازه ایریشه که هوانه ددومه لبله دوی دسه هفته داویده جی رژیم سیونیستان دخوازه کو شر برفره بکه و ایریشی لبنانه کر روژه اول بحثا اشغال لبنان جی کر دبجایی دجی خواست تکه و آخا لبنانی عرض لبنانی بله هنک بلکی الپیشیاوی برخدانا یا جی تکوشینا حزب الله آنها و پلانا خوا پیکنانیه امی وان مثلا چاراری خبر بدن لبله ایرو 8 جوتمه هیه دو سالوگر 7 جوتمه یا 2023 طوفان اقصای جعالی مجاهدین فلسطینی غزه حماس و جهاد اسلامی و برخدانندن یکو سرناوی هنک ناویندن الهمبر سیونیستا تکوشینا خوددن دست به اپراسیونی که کربوند هفته جوتمه هیده و تأثیر آوی چبو و دمی چه قومی بو ام سروان مثلا خوازن خبر بدن داویه جی 6 و 8 جوتمه هی سال 2014 الهرمامه نخواستم دیاربکر و باجار دردوره حادثه این قومی بون سالگرا و قطعامی و هویتیه جی او جی بدها انسان هاتبون قتل کرن به امرو تعلیمات HDP و PKK و امبیجن سازی دوی هرمی دا دوی امبیجن میجی دا کو فعالیت خود کرن شهید یاسین برو و حوالین خو یه هری ناویوان د روژه ویده کو جی خو گرتن سروان مجارات جی امی خبر بدن استودیو میوانین مهنه پاریزش یحیی توران و بخیر هاتن سر شواراتن و روزنامه‌گر عبدالله خوان میشه بخیر هاتن سر شواراتن خدا شوراسی پوشان بله هفته جوتمه 2023 براستی رژیم سیونیست و استخبارات خوشی و هیوی نتکر یا جی و تخمینی نتکر کو او و تخمینی نکن امبیجن استخبارات امریکا و آگاهی نستند به افجی اپراسیونه که چقا خورتو چقا سرکفتی وها به مدد فهم کرن بردستی شبکه امرابون یا جی مدرس پروژه کر خبرین وها هاتنج غزه عرضه کد بین اشغالا امیجن سیونیستا دایه سال کی سر در واس بو هفته جوتمه هیچ قومی ایرو ام سر چه خبر دادن در حق هفته جوتمه دا کرم کن از بنی كيف هفته جوتمه براستی وک یعنی میلادک تاریخی وكم بيجن شواك إيرو حساب ورن كرنجي ب يعني بري حفتي جوت مهي وبيشتي حفتي جوت مهي يعني تاريخ وبيناولو بنفيسه وإيجي شيروفان إيجي يعني تاريخ شيروفات كان إيجي يعني أناليست إيجي يعني حادثة بويري قدبن يعني شيروفات كان أو ناوي بفي شكل يعني بفي رنجي وفي حادثة شيروفات كان لورا يعني بري حفتي جوتمه إسرائيل وهفالي وينا وإيق آليكاري وينا ولو يعني رنجك دابون يعني استخبارات وان دقي حرتشتي هايا وان شحرتشتي هي تشتك بخبر وان تشي نابه يعني في حسابي يقولوا ذكرن أفانا تف إبطال بون هندري وقت كي هندكته و اف حاضر ياغ اف مدى ياغ هات كرن حسابي وان ده gerek yani beri per bu vakti yani zutir ki pey bihsiyana ya. Fakat
او يعني عمدهيا هات بو كرين يعني هايا كسي جي شنو كيفاتي بلكي يعني هاني تشكي وكاوي قد هفتي جوت مهيت كافسانه ويعني هين بيتر هيبتا وينا زيده دكي يعني كسي في حسابانت كر كسي في حسابانت كر وإيرو بيفجي نكار في حسابا بكي وبشتي هفتي جوت مهيك بو يرا تشيبو وحت برخدانا قد هندري صالة كده واي تيكرن قد سال تشوان بيجن زيدي نزيكا 20 سالا قد بن ابلوقا هشتبون چار هاوير دور في جهلا بحريه جهلا ارديد جهلا هوايد تفي يعني افقس ابلوقا لغازي تشيكربون جي فقط اف آمادهی هات کرن و دربکی پر دجوار لسیونیست هات خستن همجی بردواما وینا هات که کفاتی یعنی ایرو دی وای سالک يعني تجبو هینجی برخودان بردوام دکه یعنی گاوک جی دهی پاش دناوی تنه دگل چه گیرو هفته جوت مهدت که کفاتی چوا حربا یکمین آدنیای چوا حربا دویمین آدنیای ایرو جی پشتی هفته جوت مه حربا سیمین لهمبر گاز زیه سیونیستا و هوالبند سیونیستا ایگو خواه سیونیزمی رکربون کوله خواه فروت بون سیونیزمی نجی ایروده جدیرو کده یعنی ده هزار سالا یعنی بری 1948 بری وینا قد حربا دو یمین ده بازاری بسیونیستار کربون و تشتی فروت بون یعنی چی خواه فروت بون تمام اردم خواه يعني حسيات أخوات داهيل فروت بون بان سيونيستا أشكره بو أوانانا ككيفاتي تف بهفره اوانه گه پوز دان بنتنياهو ره و بهرزوك ره تلعاوي في او نا تف ككيفاتي بهفره حرب اعلان كرن لغازي لپرچكي عرض هندكتر يعني 4 كيلومتر دريجبونا وينا و 10 كيلومتر فرهبونا وينا ككيفاتي تف دفياي لهمبر في مقاومتي لهمبر حماسي حربا سيمين وان داد سبيكرن منار كيفاتي لهيلك حربا سيمين دان سبيكرن وتمام السلاح يخوا چه سلاح يواني جهي يقاربن هناك انساني هندك جهولي راكن شبو فينا افتفد خستن امريسيونيستا كيفاتي يعني افتياري قارقوي حرو جسيونيستار فان يعني فوزيه 2000 تون جيرتي غوتن 1000 تون كيفاتي افنا خستن امري سيونيستا يعني اف 35 تبيجي تشسيل تياري باخلته تبيجي اف اي تدي اي هاجوان تي غوت اي بي انسان تمام استخباراتي خستن امر سيونيستا تاب بهفر هاتن حربي هيني يعني تشوان بيجن ككيفاتي عردك هندكه هاي نحوجي الى اورديا امريكا تبدو هجر امريكا هجر 2000 عسكر ج سيونيستار حاضر كربو تلفي حربي كرب هك فرنسا وري هك ايطاليا وري هك المانيا وري ككيفاتي هك انجلترا وري يعني او قسمي روم قبرص كلوي درا قرارگاه خو آوا کربن و همجه واشنطن همجه هيلا دنيج لندرا و تمام پایتخت يعني غربي ايرو اليكاري ددن سيونيستا تيوم چه معنی هيلا سيونيستا ده حرب سيمين اعلان كرن لحماسي تك جماعتك تاني تك مقاومتك تاني تك يعني حركتك برخوداني تاني تمام دنيا سيونيزمي حرب لواني اعلان كر ايرو يعني اب حرب حماس هات اعلان كر كيفاتي سنك دري كيه بلي يعني تمام مسلمان هاتي افكرن فقط ايرو دريه مقاومتي جي مقاومتي بلاغي وري واول برخوددن حرب لوان هاتي اعلان كرن
حرلوان هات اعلان کرن و او بوان او به يعني اسکر اردی سیونیزم ره ایرو حماس حربیت که کیفات بله کاز پرسکی وهاب کم جکه عبدالله هفته جوتمه که یحیی گو دیرو که میلادیه یعنی بریا هفته جوتمه چی بو پشتی هفته جوتمه ام به خبر دادن نقطه کی مهمه بیا حرب جهان یا یکمین ام دزانن کو ام بیژن جوانه کی سرب ام بیژن سربستانه یکی دو کجه او جی اوستریا ماجاریستانه ولی احتیوانه و بوی دست پید کلی بله شر جوی نای دست پید کرن بریاوی آماده کاریا هر دو آلیا هیا بریاوی الهفدو گفاد خون بریاوی حاضری کی هیا لآلیه کی هفته جوت مهی لآلیه کی جی 40,000 شهید پشتی هفته جوت مهی شهر کی باجار کی خرابو دما کوان هر دو عددن کله که هن آنالیست یا جی هنه که کو وی مسئله وها برفره نافکرن دبین یعنی چه لازم بو حرکتك وها هفته جوت مهي حماس دست فكر بو سبب اوقع امبيجن تخريبات مازن ون هم فيا هم جي كيكي يحيى جيكو خبردان يعني جوي درشت خوازمش yani beri her tişti aslında milleti dinye hasreten imkarım ben Türkiye salvegera hafte jotmehe aksa tufani gelmişlerdi beşin hakikaten iro duroyu güçlü kuça kolananı bilhassa Ahmet'i bir de hazara insan gider ketin o kuça kolana pişkiriya gıvan insana kırın o berxwedana gitkirin pişkiriya wan dikirin şivê hele jî de evya ez pir bi qîmet dibînim yani piştî salkê adu da salek derbas bû te jî kerem kir yani gerek em muhaseba veya bikin yani hêlkê de ser 40,000 insan hatî qetil kirin li hêlkê de jî Siyonîzmek tamamê dewletê emperyalîsta bi tamamê aboriya xwe silaha alîkartiya wê dike o eriştike. Fakat muhaseba veya de alema İslami'de ya da alema garibi, devleti garibi çi tesir hissiye hakikaten tamamen Müslümana gerek muhasebak bir rengi bike. Bina aksa tufani beri her tişti şu devleti Müslümanları, şu milleti Müslümanları bilhassa seroki Müslümanları mesajı pır hoşik davan. Ev mesaj çiye? Yek jê veya te fehm kirin. Carna tu herbê bikitê bedelkê bide fakat tu herbê nekitê bedela tu bide gelkî zêdetir e. Yani tu herb bikir em îro behsa 42,000 insan dikin em behsa Gazze giş xerabûn bikin em dibêjin giş diber nigat çûn diber destat çûn fakat berxwedanek bi vî rêksingî Aksa Tufanî dest pê nekira ev millet hem baweriya wan hem bajarê wan hem dînê wan û oldartiya wan hatibû noxtak wer wê giş destê wan derketa. Ji wê hêlê de Aksa Tufanî aslında îro mesajê dide alema İslamê gişî. Bine îro behsa Lübnanê dikim birayê Fatî. Tu bawer bik salek berê wexta êrîşa Aksayê dest pê kiribû. Hamas li ser xwe bû hîn nuh dest bi herbê kiribû tu bibê nebêgî êk nuh dest bi herbê dike ji hêla çeka jî de ji hêla em bêjin aboriyê jî ji hêla em bêjin insana jî tu ser piyayê Hizbullah ev darbe nexwaribû. Yani awilî ew cihaz teqandin 4,000 insan êk gwîr bû û êk hat şehit kirin di wê dera de ev ne hindik kişî di noxtak were de ne a îdarê de ne. A Sisya çûn serok Hasan Nasrullah jî şehit kirin di wê dera de tu didi berhev wexta herba Gazze dest pê bikira û ev nigê em ê bên Hizbullah jî xurt li ser xwe Lübnan êrîş dest pê kirbana dest pê kiriba duî wextî de Yemenê ji hêlkê dihat ji hêlkê de êk alîkartiya Hamasê dike
یادم بین به ایران اف گریده ده هندره عراق ده که اوجی تکتانا دوره ات هندره سوری ده کیرو و لسوری جد خ شهل کده اوجی دوره کتانا برای فاتح اینام بکن ده 15 روزا دو آگربستی چه ببا فقط چوابو شهل کد گازه پشت ایران لبنان بین ایران yani had noktak var vakta eriş nekra çavet tamam roşlatan avinde haseten ev kesig ali kartiya vandı davan di çave vandı jit tiştik nedma merenleri bersivik davan bersiv tesir kir pir tesir kir fakat li gorme ev bersiva gerek gel ki zutir çeba şu bu çezvanat bejim biray Fatih mesaja irog Hamas'e Gazze gıdayı Müslümana dibek nohat nokta gerek uncarna gave bavejin Serok Komar Erdoğan derket pişti erişa Lübnan'e biray Fatih çi got go pişti Lübnan'e ve eriş li Türkiye ve ne var li tiştina hayil bunu aslında ev tehlike iruş Mısır heye şi Suriye heye şi Türkiye heye yani Hamas ve mesaj dedi ki beri tamam muntekevin tişki bedellik ve hebe. Diyoruz kija devlet yerdi ya da serok ardı beje. Dibi ola ev bedel hey. Rastı. Fakat kütüve bedeli nedi? Tüve zararı nedi çavkha? De peyvere şi nesle peymere, şi torun emere gellik bedeli hi giraktır derin. Mesaja avliyecek je ev. Biray Fatih. Adu daji. Şi alema İslami az xwazim bebejim. Veya bu an fahm kirinde. Yani ev İsrail'a kuvvet çavê xwe pir mezin kiriye. Ev İsrail'a gıvun dibêjin di 1967 ji dewletê Araba yani axisten dibû di hundirê 6 roja de ki dibe herba 6 roja de ev mesaja îro da tamamê Müslümana ew tiştê di bingaha mejiyê we de newereye. Bine we digot Bisrê de netice de Mehke de digotin ve Gazze gişî bistîne saleke ev salvegeraviya mîrovê tişteqilin. Hala a îrojî a dojî şwan tünelana derdikevin o tünleri eskeri İsrail lüedera dikujin. Yani mesaja aslında da dedim Müslümana biray Fatih neti şibervejî hakikaten tufana aksa ki ev tiştê gite got. Yani henek diben gıvaya ne bu baf çel hazar insan ne dahatel katil kirin ne vereye. İro tamamı ek hesabu kitabı xwe de roşelata navindi kiriye zaten İsrail ve erişli Gazze bikra. Çava îro li Lübnanê dike, çava mesajda İranê go milletê te ez ê azad bikim. Mana wê çi ye? Êrişa siyal serserê İranê. Aslında Aksa tufanî îro Netanyahu Amerika bu wan hesîrana çok az zorê hiştiye hemlak çok az dicît kirin îro em çêtir fehm dikin. Îro ek tesîrê pir li ser Netanyahu, li ser İsrail, li ser Amerika dihêle o pazarlık pêş dibe yek ji ew tişayê ji ber wê jî mesajê gerek alema İslamê xweşik bişixwîne hem milletê wê hem jî ek lîdertiyê şwan dewletan ardike. Gi bedelna nedin çavê xwe bedelnî pir mezin bidin o şivarisê me şi torunê me jî re hakikaten mirasik yani hem şêla dînê wan hem ji bîne dewleta wan hem ji hêla millet de mirasik gelkî gizara re bide ve mirasê wê bihêlin. Belê. Kêkî heya Hamas jî û Hizbullah jî serokê wan lîderê wan şehîd ket. Hereketên wiha hereketên em bêjin berxwedanê piştî wiha şehadeta serokê wan dikevin halekî çawa rewşekê çawa yani evêya ji alî menfî de tesîr li wan dibe nabe ji vê hêlê de hûn çi dixwazin bêjin hem em vê jî hinekî bikolin salekî Hamas di ber xwe dide berxwedanekî dide û aniha jî Hizbullah wê îca bi Siyonîst re tekeve singahev ku Siyonîst ji bejeyê de bikevin ku ne ji dûrî ve em bêjin tim êriş bike. Hamas salekî berxweda hêza Hizbullah çawa ye yani ew ê li hember Siyonîsta çi reaksiyon bide ya ji stratejiyekê wê çawa hebe ev her du pers hev dike. Kekê Fatî çawan bêjin yani dîrok
إيه هلو فراست وبصيرات إنساني وري كزانبن تاريخي بخوينن يعني بيشروجي بخوينن وشيروفا بكن أو نا يعني تاريخي أو نادن فيسن كيفاتي يعني هاجر مرا يعني بس فراست وبصيرات تشتيت بيشروجي دي قوي بقومن مراج آن هذا التخمين نكي والجور وينا مرا آمده ياخو نكي كيفاتي مري بخسره أنا كي يعني جرجع ولد هجومي إسرائيل لحزب الله ذكرن يعني دربني دجوار بون يعني نج جو تبوك يعني مثلا ام بيجن بلكي شخور يعني تعلق ذكر شو ام بيجن آن هاجي يعني دبي مثلا إيراني حماس إشتا حزب الله وسائره ولو كيف هاتي هدف لبرخوا بتشوك دكه هدف البرخو بتشوك دكي وبفي رنجي يعني وكاوي إيج بيشتا جريا فانا بكن جبوك بياو إيوه تعالى قوى فيار تني ما نعرف حال بوكي إيرو وقت مثلا كي عبد الله جيغوتي يعني الأردن جيد هدف دي مصر جيد هدف دي تركي جيد هدف دي سوريا جيد هدف دي العراق جيد هدف دي تمام عالم إسلامي حربوان بتمام عالم إسلامي رأي بينما بيسكاد مجوتشي مجو إيوان وان حرب سيمين لعالم إسلامي ذكرن لدارية غزة دي فقط مسلمان أخذ خور بر وإما هيا ما جت تشتكي تني إما نا مسألة مية هينجي هندري تركي دي إيه وقت جهة بيود ذهنيتها جهة بيد دبي ما وكنجي نتنياهو هجومي ما بك بياخذ شاوى التهديد جمرت شيء بك كيفاتي بنارن إجابة بيرنجي أم بيجن از وري شيروفا دكم كي يعني هاني مثلا أف سويقاستي جهاتني كرن هل بتكي جبو مقاومتها جبو حركتي برخداني أبناء يعني البته ضايعاتك البته قيمتك جوان سلوكار هي فقط وان سلوكانا يعني ابو عبيده جي دو يعني بياناتك تديدا مال برا لوي درادجي تدي بيانات خو قلت جو هجر بسويقاستا هجر مقاومات ويخلص ببايا او شاغي بري 6 سالي وشغوا شهيد عز الدين اسد القسام وشهيد كر وشغيرك في حركتاش بنيج شيء نبو بايا نافي كتائب القسام يعني عز الدين القسام توغايلاره توغاي عز الدين القسام غيرك انا شغل بياسيتو نبانا وشهيد شيخ احمد ياسين وعزيز رانتسي ووسائل تمامي يعني يحيى عياش وايدني نزار ريان بانا تبدي يعني ليدري حركتها حماسي ومزني مسلمانه وشغا بشهادتها وانا حركه خلص ببانا وشغي جدود غيرك حركه وخلص كربايا بنارن حزب الله شيء بريا نصر الله عباس مساوي بغير بله كيفاتي يعني فقط يعني شوان بيجن دائما هشياربون لازمه يعني يعني شهيد اسماعيل هنيه بلكي شوا بيجن يعني حماسي تخمين نذكر قوي مثلا شهيد اسماعيل هنيه هدفي كذا راستي جبرولو يعني فكره خود ادمي جبرولو يعني سويقاس يعني هات كرن وفرصت لي ديتن راستي شيء اسماعيل هنيه بخوا شخصي ويها چونكي وقت دفع خود يحيى سنوار بهتر دام پیش منارن اما لو چغاور مرور سر يعني حسن نصر الله دوياده اونا باستخبارات هندري ورد يعني دسخو خستبون نشغلي غفلتي بو استخبارات امريكا امريكا استخبارات امريكا مثلا بيجن اسرائيل وفسائل واقد في حرب سوري دي او تشتيقي خستبون هندري مثلا لبنان دي فسائل دوي غفلتي دي في غفلتي يعني او درب لوان خستن بنارن فقط يعني حركات يعني قطعي تجاريجي بفي يعني بوان سويقاستي وانا ناقدن وهيم بيتر وحركات بشعب دي وهيم بيتر بمقاومتك هين مستر بإذن خداي تعالى والدرب السيونيستا كذا والدرب السيونيستا كذا ومقاومات تجاري خلصنا بك كيفاتي أبانا يعني إيوك نتنياهو وإيوك مزني أمريكا يعني جو بايدن كيفاتي انت السياسة وينا برنامج بريد جي مشيرو فكر سياسة وينا سياسة خوين رجاندنية جو بايدن يعني اقتدار وينا اقتدار خوين رجاندنية سياسة وينا لسر خوين رجاندني آوابوية تجاري صلح دجدة وينا در نكتية وانا حساب صلحي نكرية ونتنياهو جدايل يعني او هفديتني جبو اغربستيه قد كرنجي تف دروبون ككيفاتي تو بي وقت يعني بدس خد خستن
فقط جبود البرشعبي قاموي يعني رايا قشتي البرشعبي ويناج بوغ حماس يعني تشتكي دنيا فكره انسان يعني وكاويان بيجن يروفاي الهفدي هواتنك يعني مثلا ويتشيب بوسائل جبو خوفاي خو باش دي خو ند جبو فينا ري ند جبو فينا تبليفان هفدي تنادبو يعني ند شوان هفدي تناج داي بله كام دوی دنکلمه دا بحثا ایران جی بکن که عبدالله براستی يعني ام تركيا دجين بله يعني تركيا ام فرقيتك وها مذهب پرستی خبر نادن يعني ام وك ام بيجن وشانا رهبر تیوی به و وشانین کو دوی خیزه ده مهفدوره ام وشانید کن یا جید سازی جواک یا پارتی سیاسی و هاد کو دوی خطه ده بن لبله ام دزانن کو جبر ایران مذهب که وی هیه شاخه که مذهب سنی یا جید ترکیه خو وساد حسبینه و ها وک دو برانه کو سری خدابن هفدو و ها هفدو تعم ددن سیاستی که وها جعلی دولت و تیاجوتن دمک دریجه یعنی جحفت جوتمه هیو پیدا ایریشین سیونیست هر دچو زیده دبو تم لترکیه و شان وهاد هاتن کنه چما ایران جواب ناده چما ایران ناکوه وی شری چما بیجن هم بر سیونیستا مجی گلک جارا چما ترکیه جی گاو ناویجه چما مصر جی گاو ناویجه چما اردن لبنان ام بیجن قطر اواناجی گاو ناویجن به هف دوره ام عالم اسلامی مگازید کر لبلی پشتی دمکی درش ایرانی جی برسوکی دا سیونیستا و لگور هنک آگاهیان 200 لگور هنکان 400 فوزین سوپرسونیک کجیره دو بیجن بر اسرائیل و شانس شو هفتیا چوی ایرو روزک وکا ایرو بو و مدست برنامه کر و او ایریش هات دست بکرن دوی دنکلمه دا گرانیا ایرانی چیه یا جی شر کو هنکی دنجی بلاو سیونیست و چخات کاربن برسوا ایرانی بدن اوی بکروه و آسته هرل گروه Yani beri her tişti aslında gellik carat medya civaki diye da bernamات vakta teş dağlandın. Tüdbe belki mesela Gazze sanki mesela İran'ı teneye. Yani vak teji kerem kir tüdbe belki İran tene gerekli ser kabul neke. Nerinik bir şekli zaten rastı hem ben şaşı. Çünkü mesela Gazze mesela ümmet hegişiyi gerek tamamı devleta tiştiş desteği vandı be ser kabul nekin ve hatta o gavegi pevreci bavejin bir çavi merel mesele biner. Fakat şehela dedi İran denklema veya hündüre vurdu çiye yani be Hizbullah rtekilya ve biçere ve Suriye rtekilya ve çiye be Irak rtekilya ve çiye be Gazze rtekilya ve çiye vakta gitti van negana dukhine aslında da mesela İran edi o Hamas ya da Gazze embebejin mühimtiya veya giderdi kevi holi betir tefam kırın. Çünkü hem giş ve azanın yani İro ek Hamas'ı silahadı duman hem bejin Hizbullah jî hatta Hizbullah merekarı bejin İran'a küçük aslında lüdera döndürüyor Lübnan'dı. Yani gellik jî kala Hizbullah nakın kala Lübnan'ı nakın dibe İran'ı bir küçük. Eşhelkede de hündüre Irak'dı. Tekilya İran'ı o gellik caraş hela Suriye'de hem bejin güfüze gradbın bir tesira İran elvedin derin. Şiber ve de gavag İran baveje tamamı bala devleta bilhassa devleti roşlatan avin yajige eri şekli Hamas edibu İran ve çibersive bide İrol Lübnan edibe ve bersiva İran hepçi şekli be veya pırteşiro vekerin. Çünkü İran İro amebejin siyaseta hatta İro gmeşandi yani ve hakikati hem kabul bakın siyasetat roşlatan avin de meşandiye prani bir deste xoya dervid meşandiye. Yani eme bejin vakta hamla ketke gav ket xwazı baveje ne rasta seri İranere eme bejin nige veya Hizbullah heye nige veya Yemen heye nige veya Suriye heye yani buan nigana xwestiye siyaseta xwed ve derade bimeşine و hakikaten jî roşlatan avin siyaseti xwere salê dirêj jî dimeşîne. Fakat nokta ki rohatê İran
yani bersivik duve derad neda o tesirik mesajı neda deru dora xwe tu devş devleti deru dore berde yani emevin vaki Hizbullah vaki Yemen ya da vaki de hindure Irak de ev bawermendiya İran'ı pişkiriya wan bikit tengasiye de ev bawermendi hedi duve derad kurdu bu aslında İran mecbur ma İran şivajire dereng ma yani vaktatul paştinere aslında İran şelkedi Kasım Süleyman. O rast hedef em veji zanın yani. Ev zanı ya şehel Kasım Süleyman. Yani emi bejin seri ordiye şelkedi hündüre Suriye'de konsolos ahatte kabul kirin. Rasta erişliğe tekirin. Yani çen heba tukar yani Dileşkeriye de hakikate ki heye Türkiye'de ve en iyi savunma saldırıdır. Belli. Yani evlehiya heri baş kumarif müdafaa eriş bike yani eriş. Yani Bray Fatih düşmeni hakkı. İro çetir tefam kirin. Yani serok veziri wan serok komar hem bebejin tidaredi. Ket îro çetir tefam kirin ev suikastê piştî Lübnanê gemediw pê ve ev qeza bû suikast îro çetir tefam kirin. Ji xêndî wê vid hundurê te de yani mêvan kite ya aşîra mere mêvanek wexta hat mêvanê te ew însan de emniyetê de ye lê dera heniyetê wê dera ki şehîd dikin wê dera de gil hember vana tu bersivê nede hem ew kesê gi tevgirê dayê siyasetê li gor talimatê te dimeşînin yani umuda wan ku dibe xwe tevgirê dane şehêla dijî de ew kesê gi êrîş şelte dike dedim kurmancı peyvik hey insan dikeve avê dibe wala min çû qam kir wê dera hela bê kwîr ne kwîr e yani te gav bi gav qam dike ev bersiva gidan pir baş bû li gor me pir dereng ma و ev bersivgi İsrail bin ero çend royd be ez eriş bikim a işevu a şev de ez çi şekli bersiv bidim düneri ve cesaret eji renade şiboçe ez ve ajib bejim xalam ki mesela İran'e aslında iro birey Fatih tirsa heri merin mezin a İsrail o vakta gidere Amerika'ya Avrupa tişkidi beje tibe İran ve kimyasal çeki atom çeki Lugor kanaatamı ki gellik stratejisi dibejin yani İran yani veya ya çekiriye ya pır nükleer silah hem dibejin ya jip pır hindik mayıgı çebike. Çünkü vakta devletik vak İran'ı nükleer de desteği tünebi hakikaten yani ne karı siyaseta roşlata navin bimeşine ne karı ji ev kesi xoditiyel wan bik o parazandına devlete xoji nikare bike salê dirêje aslında nigê veya Rusya vgirêdayê ev kimyasal li gor qenata me çê dikî îro hesabê İsrail dike ki te ew behsa füzê gişandin çünkü van füzana bine ew demir qubba digotin İsrail evana çünkü dijêr derin ne dijord radar vana zeft nakış ber wê ew te digoş sedî nizam çuqas isabet kirin li wê dera في حسابات جدكن شهل كد أو فزة شهل كجد به احتمالات أف نوكلير هب zarar mede bener İsrail ev çen roye behela İran eded be ze bersif bidim hintu bersif ne ha işe hasbi ha işe brasti dvem vej haber bidin yani İsrail darbe ke çavaj İran'ı xwar yani hafte jotme he Hamas'e tiştekî rê li hêzên berxwedanê jî û dewletek wek İranê jî da ew qubba hesin ku dibêjin ya ewlehiyê ji bo İsraîl ku ava kiriye ew ya jî çi bêjin valahiyekê wê jî heye kêmasiyekê wê jî heye çi ye tu bihevra em bêjin 200 füzeya 400 füzeya bişînî ev hene kara bigêje hene kara nagîje yani duweste ciyekî din da dema kam ji vê hêrê de ji binêrin bi rastî wexta ku İranê dest bi êrişê kir û füzeya şand aliyê İsraîl 10-12 deqeda gihîşt bû menzîla xwe lêbelê ji ber ku İsraîl di ser medyayê de
ام بیژن رشایی کی دانی نخواست کوان ویدیو و دیمنان در کوین هولی ما ام بیژن سر حادثه 4 و 5 روزه دن مهی مسئله کوچخا خساره کی دایه اسرائیل فهم کرد او جیش هناك استخبارات کج عالی امریکا هاتن استخبارات کو ام بیژن روزنامه گران جوی در دست خستیه اوانا کتن مدیای تنل ام بیژن اوك لشكري سي لشكري اسرائيل لجيكي هاتنا كشتن بفي رنگي دما كم دن هيرن لغوري تخمين وهناك اناليزا جي مربط كاره خبر بده خساره که چه واستن جي ايران يعني بري كي يحيى بزدو بيفا بمشبوق مساله بفهم كرين بند النيسان جد اري شكر بو سيست حب درون راكرو بله يعني وقت تمام الدنيا بلا بود وقت وقت دفوزرني تقول وام راكر وهات فلان دري وهات فلان دري وهات فلان دري herkes بحسابه zaten çik rakırın gış kırın kar tu tesir nekırın ve cari kuma pazda haber rakırına yani avuli بله. yani ev ciddiyete van ve deraderdik adı sembolik bu ve cari tesir ser İsrail işte kerem ki peki Fatih rasti yani mere eşkere veya bir ne teşkiki tedi ve şarti يعني شو عم بيجن لهمبر إسرائيل أنر تيجي تقول حربايا كمين بهو يعني شخص كي حتى أوستراليا مجارستان مثلا من أركي كيفاتي هو مرميك تاني مرة برا إسرائيل تاني بلا جسارة مرميك شيلا دولتك كيف شيلا دولتك كيف أمنت بشيلا مقاومتك كيف شيلا الشخص كيف من الأردني يكي مسلمانة كي مثلا بالشخصية وتاني تدي هجومك لفان سيونيستا كرو ده كسانا جوان تلفكر تفهم كير كيف فاتي يعني كبرس سلاحي خواه بالدولتي مرا بدي إسرائيل ومرا بوياجي نسكن ما بردي أبيا تاني جي جسارتك شما مرا مثلا ولو وكهوي نسرة سرة مرا شيروفا بكي جو كوير دي مرا شيروفا بكي جو حقيقتي مرا شيروفا بكي كي جان حقيقتي قم جو او چاغا هفته جوت مهي جي حماس اف برخدانا كر في اوبراسيونال سيونيستا كر و دربك دجوار لسيونيستا خست فهم كر هنجي ماجو اليكاري سيونيزمي حرب سيمين المسلمانا فكرن ككيفاتي حرب سيمين المسلمانا فكرن فقط مسلمانا قلنا نسرع مي نامن حماس بخود تنيه لغزة تنيه او تنينه بتنينه حرب او شخور حربيه تكنين ما هيا ما جيتنا ما تشتك ندايوان ها بنرن ما مرميك داهي ندايوان تركي انا كاري بيج مرميك داهي حماسي كاري بيجي كيفاتي كاري بي مرميك داهي حزب الله كاري بيجي فقط تدبيجكي تدبي او نافيتشي اوبراسيونا اول وادو دا بفوزايا هجومي تلعاوي هاتي كرن يلو يمن هجومي ضد سر تلعاوي بي كي جان دولتي مسلمانه عجبا هجوم كرنه كي جاني كوي شغاق جبر ولو كان مثلا مرد بيجي او مثلا حساب لا دكن باش بددن كيف هادي حرب نال اسرائيل تفكرن حرب لامريكا تفكرن حرب لالمانيا تفكرن حرب لانجلترا تفكرن كيف هاتي انا خو نخابينه اما انسان دبي نكاري بو اسرائيل 8 مليون بو نكاري بو بي إيرو تمام أوردي سيونيزمي تمام عالم كفري أمر إسرائيل دي تمام عالم كفري هم شو قيسي يعني شو عم بيجن يعني ده شعب خود هل بدك إنت هدف بجوكته بيسرت مش خرد بإسرائيل فلان فقط حقيقة نولوي حقيقة نولوي يا يعني شو عم بيجن يب بتياري خوتي بعسكري خوتي بجميع خوتي بحرشتي خوتي يا شو أنا تحربي دي يعني راستا بلا هجوم جناب واشنطن يقيوره كيفاتي يرو قوات هواي تمام قوات هواي يرو في منطقه يعني رجلاتا نافنين دي مزند دست اسرائيل دي جبر وله بنا لقات بك بنا بلا بالها بلا بكشينه افوتس بيش ندان تركيش بوش افون التيات بين مودرنيزه بك وسائله لبنر شما ناده شما اردوغان شو المانيا دوزا يورو فايتر كر او تيارا خواستن جبوچه نر او قوتا هواي
آگ دربی دجوار که رادار وان نبینن او تیاری ولو دست ایرانی دتوننه فوزي بينا هنا اما او تياري ولو دست بيتنا جبل ولو جي بحساب حركتك فهم كيف؟ دقل فينا كي ايجاري يجيب سر حالاته ايجاري بسر حالاته حسابني تجي مسألة هبن كما غفلت جهبه اف غفلتها بزانين ب وياد بي خانت وبنزاني بيش ذاتا غفلته غفلت دجمن تسرته ات دبينا ولا اف حربا مثلا بلكي سنيه ب حماسي مثلا شور امين بامشيين شيء ما نكاري مي وسائره طبعا حسابانا بك كيفاتي او چاغ چاواد به اف اجان كابن خويناته وش حركت خويناته الحر دري يعني شوان بيجن كيفاتي الحر دري مرود بينن حسابا مرنك او جهازي حزب الله جي استندبون كيفاتي حربات 2006 دربا دجوار حزب الله لاسرائيل خست للسر اف الى تشماد نافواند يعني اوبراسيونك مزنجي للتلق وما لبناني هات كرن عولياوينا نعم ناخذ بوق درب لوان نكبه اما دفي حرب شوابو من غفلت اف جهازي هات استندن بمغسن دريك كيفاتي بله يعني او مثلا جهاز اجي براستي سريع اول ده شعبه مده مزن كرن بلكي شهيد جي چيبون بريندار جي چيبون بله اناليستي كل سيرفي مجاري لكولينان دكن اف جي اوبراسيون که نه سرکفتی بوج عالی اسرائیل و یعنی جدا عالیه ده هم امبیجن یکیتی عملتا جی بیانات دا تجهیزات سیویل تجهیزات انسانی کدنا و انسان آدانه گره نه نون تجهیزات شر یک جوی عالی ده شو جو اسرائیل حقوق مقوفتنه جالیه دن و جی امبیجن خساره که بچوک تا لبله هی دوی مجاره ده دوی هیله ده امبیجن قوت کوی زیاده ترجی هیه امبیجد زانن او ایجا حزب الله هم بروی تدبیر آخوا بستینه یعنی دکار بو جوی جعلی تکنولوژی دوی خساره مزن جی بده لبله اویا سر نکت یعنی هنکی لاس کر عجله کر جوی علی ده یعنی چند پیوان بکند بیوارده انا پر دناف اف جهازانا ده تقاندنا وان تروشوی. فقط لگور قناعتامه شخیندی تقاندنه بنه اگوانی گبومبا خستنه اف تدید بجه ایک دنگ دو دنگ دستینه. دهندره جهازات. یعنی می بهندره تلفن کویاده تو کار دنگ تیخو دنگ بستینه هیه. لگور قناعتامه اوانش بو استخبارات خستنه لبنان شبر ویجی دمک دریجه yani o faaliyeti ki Hizbullah gibi meşandın. Çünkü evani de desteği ne mebin insani pır mebin li piyasa bu yani kış kadrok bu ek işte meşandın ve dera. Şiber ve ev veya pır vivaride bekar anine hatta demek direj şiber ve nokta vanana tespit kiribun kil küdere bu tespit kiribun kil küdereye شخين ديوان تقاندنا أو هلاده بيتر بالا مرة غير بكشينا. وقت جوا ويجي قافك نحو شيرو بيفجي تمام دولتا نا أرجوتا تنامي بيجن حسب كل التكنولوجيا بالسنة. يعني كيفاتي أو يعني هجوم إيراني جبر عليولو في مجو يعني يكي نوير مرميكي ده هيبده حماسي يعني بري سلاح دا فوز أفيتن يعني مثلا تلعوي وسائره يعني فيا جوه هلده يعني دربك اللي هي اللي آلية إسرائيل دربك برمزنة بقيمتك يعني درب لوان دكبه فقط لجور وينا لازم كتير تدبير ورستندن وشنك بردوام وينا وبتشكل وره جهيلات برسف جهيلا أمريكا ويتشاو وره مروي يعني شان هذا النكار يعني تقريبا يعني لجوري شرق أمبيجن دولتك وك إسرائيل بتشتاوي أمريكا ألمانيا تبع إنجلترا إيران راست ليخست کو امبیجن و هزید خدا بدیتنا و جسارته و زوتر برسوا یعنی دانا آنها
وها سیاست دار لعاری سیاستی وها اوکت از سبی دست بکم یا جی از دسبا ایشه و زلیخم وها اینکی پسیکولوژیک اوی باسخی کود بیشن سه شر داخل مایه براستی ما ایریشا اسرائیل و لبنان خبر ندا یعنی هناکی سروی تخوازن خبر بدن و حزب الله چخا دبر خو بده یاجی ایریشین اسرائیل همبر لبنان بشکل ایریشا غزه لگور و بدومه لورا لبنان دولته کی سر بخویه ام بیجن اریر چخا لشکری خوشوی هرما داهیه کشاندیه راست نخوازه به اسرائیل را به روبرو لیدی ساجی دولته کیه ام بیجن سیستم که وی هیه و حزب الله جل گوری حماسه هی زیاده تر خورته الهرمي زيادة حاكمية هي والجور وشر شوا بدوم نوا إسرائيل وحزب الله ده. Yani beri her tişti merve beje aslında kıyasa Hizbullah ve Hamas'ı avligi merebeke Hizbullah ve Hamas şehla çekadı şila silahadı belki neyi kıyas kirin. Hatta şu bu temaşavane me çok silah deste Hizbullah hadne ve meşhur yani de nuçajı derbastı be şkhindi devleta yani eme bejin ek bir örgütiten kabul kirin di dünyada ek silahı en perde destadı Hizbullah'ı veya rakamik fermiye istebejim eri zararık da yani despeke de hem biz kadime bahsa u cihazana kirin bu anda takanın tişki psikolojik bu serokevi hat şehit kirin ev şed meşandın zarar davi vak biz kadime kerem kir hareketi bir vir rengi neb şahsa tenine eri carna tu zarar keddi fakat Hizbullah yani ev eme bejin tiştek zarar diye tamir bike ya da şu bu berxwedan ke li ber İsrail gibi de evya li gor qanatame ev tişta hedi telafi kiriye bi pirani jî telafi hatiye kirin. Aslında îro wexta behsa Hizbullah û İsrail dibe pirç tê bîramere 2006 tê bîramere. Yani bi çi şekilî İsrail şehundure ve reviya bu. Zaten îro tamamê dinye gilêdinere dibe acaba Lübnan dis ve Siyonistları İsrail'e acaba bu vak Vietnam ki çünkü de gazet betilye yani düederat harbe kiriye hatta vakta dugaze erişi Lübnan'e bıkım bejayı da zete kelme gole böyle neketi asker tüne bu yani askeri gibi ça harp bıkra tüne bu hatta kilometre ketundur disal gorxlara ve kişiya Amerika gazişler askera bişinim beri ana de medyac vakit او تونلک ردا بون حزبالله دور درکت او جهین پر کفنه او جراستر نکت یعنی لوی درات شتی که مره فهم دکه لگور زاتن ایریشوان نل شهلا لبنانه گشیده انا هدفا خستنه دو هدفم برای فاتی یک جه دبین yani dübentiye de emdinav milleti Lübnan'e xın ev kesi alikartiya Hizbullah dikin. Malumete nüfusa Lübnan'e pirdiji heve. Nevi Hristiyanın, nevi Müslümanın. Van Müslümanlar nevi Şiine, nevi Sünnine. Şisedi penç Ermenine. Yani nüfusuk bir rengi hay. Dürzi hani düye derad hündüre. Nüfusuk eme bejin dühündüre hevdeyi fakat vakta be muhafaza kırna Lübnan'e döner herkes be Hizbullah me muhafaza bike. Yani a orduya Lübnan'e düye deradı sembolike. شعرده دبی ازتی کمی فقط دوی دراده تشتی گخویاد که اسرائیل آنا قاوس که چه که کوچبر دوی دراد چه که انا مثلا تشتی پروژه تشتغلاندن هدفا اسرائیل یک جه دهندره لبنان ده yani millet eme bejin خرابک و بکوج افاناج حزب الله سوجدار بکن به تو نکرا به ویتشتا ند هات سرمه انا حملاق لسر ویا دخوازن شبر وی جید بالا خو بده دبه me فلان دره بمبا بکن دهندره لبنان ند برای فاتی انا ملتی سوریه 350,000 insani Suriye heye koçber hani 100,000 Filistini heye
يعني اف جي هي لغور قناعتا ما اف وك غازا بردوام نك فقط هندر لبنان جده وقاوس كي درخ يعني بله ایرو هشت جوتمه تماشاوانین هیجا 2014 دا جوی بیشن 10 سال بری لآمده لمردینه لباتمانه لوانه لگلک باجار یاجی باجاروکن حرمه یا روجلات بسبب مسئله سوریه نافخوایی ناف سوری چند ریخستن و örgüt به هفدو کتبون لبره هزین امپریالیست به دست هنک وکیلین خواه اف گر سیاسی پارتی سیاسی بن گر هنک دولت بن هنک رژیم بن دخواستن ترکیه جی بکشین ناوی شری ترکیه جی دشار سوریه ده هنک خالتی و امبیجن استراتژیین نراست آجوت لبله 2014 مثلا سوری کت ناف ترکیه جی و هنک تبل هویل ناف ترکیه چه بود بله چه قومین دوان روجادا 6 جوتمه بریاوی چه هبو پارتیا امبیجن HDP و PKK و هنک امبیجن سازین وان در دورا وان بچه زمانی و مسئله هاتن خستن ناو ملت ترکیه ملت کردستان ویالی یا جیم دکارم بیشن هرمی کو کرد لیدجین چوا ملت خستن هدف آخه به وی رنگی ام دخوازن لسر 6 و 8 جوتمه حادثه 2014 خبر بدن گرکو حافظامه گرکو ام بیجن وان حادثین وی روژه ام خبر ندن ام نینم بیرا خواه ام نسری هنک شیرویان نکن بلکی نسل دومه وان مسئله فعم نکن او مسئله کو او رو هاتن سری ملت هرمی بدست PKK بدست HDP بلکی نیشانین هنک مسئلهین هنک حادثین مزنتر بو گرانتر بو بلکی ببونا سبب هنک قاوسین پر زیده تر مزن و دوان حادثه دا سریا 5 کسی ده انسان هاتن کشتن خیلی وان کشتنا بلکی به 10,000 دکان ملت مال ملت کارگه ملت خرابون به وی رنگی هنک حادثه قومی بن شو امجی دوی سه روجیدت سر اکران خدا آنالیزین دوی مسئله ده ام تماشاوان خوره پاروت کن برز یحیی توران هنجی ناسنامه خوی پارێزەرتیە ji دەماکۆ bi vî rengî jûn xeber bidin 6 û 7 cotmehê ya jî 6 û 8 cotmehê çi qewmî yanî ew her du sê rojê ku tofanekî hebû li heremê beriya wî çi hebû wiha bi çend deqam serê ku em xeber bidin û ew her du roj çi qewmîn li heremê çi hebû kerem kin كيفاتي يعني سيونيست وأمريكا ودولتي امبرياليست يعني لفي حربا سوري يعني جلكي خساركي يعني مزن ام بيجن دان مسلمانا مسلمان يعني وري خواستن يعني شخور تشوا ام بيجن كيفاتي يعني بروجيني خو لور تطبيق كرن بروجيني خو لور تطبيق كرن ودوي دراده خواستن انساني مسلمان تشافي انسان هذا وك انساني وحشي وك انساني باربار واهلي شدتي واهلي يعني في شكل ريبدن ومسلمانا في هاوي تاخن هدفي لسر بينا لسر ايشي دي بروجيكي وري تطبيق كرن الصحة سوريد و تشاوا ام بيجن جنفكر يعني örgütek وري جموسلي حياة ام بيجن سينوري يعني لبناني ام بيجن دولتك وري يعني ايشت بنابي وينا افاكرن وجنفكر رجي وكاوي برا بي وينا دان جيجي ايجا او كتيه ايجا شخور كرن مشروعيات خستن دستي بيدي ايجا شخور مشروعيات بيتشي كرن قد ورك هذن وسند قوم افاكرن
وتمامي دولة غربية امبرياليست كرن هفالي قول ويدرا بالطيارة وجاب يبهجي وسائر وشخور جيجرتن وجي دفراد دولة تركيا وتبيزانه السياسة وينا دورد باسيف ما جديد لاقي ام بيجن ايرو كي فهم بكي كتدي اب شيء اشترف وان فهاتي افاكرين ومجادله بخو بشي دير بكي السياسة تاع امريكا مشان وكاوي ام بيجن علي كاري داي چاغا علي كاري داي اجاره چه تشتي ايش بك وكاوي مسلمان يعني قش واف ايشدن مسؤول وايشدن مسلمان ايشدن ولو ريدان تبو حالك وسا دناف سوقاخ ديار بكر ديكي كو ريوي هبونا كمبا بلي ريهبا كراس يعني مسلمان خستن قش تبدا خستن هدفي دورا كيفاتي دورا اي في سروكي هدفي تديكو اي ديار بكر جو تشارلز تحب ويناكي تشارلز تحب جو افاهي اوي هجي ديار بكر سازيه ايشي دهن بنار تشارلز تحب كيفاتي يعني كينفانا هجنا مدرسه بن هجنا درنك بن هجنا سازيه اسلامي بن بجبريفها نجي يعني هم بيجن هنكا تيخن هدف هنكا نخني چه حركت اسلامی هبن چه جماعت اسلامی هبن گجبو يعني اصلاح انسانا مجادله دکن جبو اسلامي جبو خدي يعني ارشاد اسلامي دکن ابنا خصن هدف اخو گوفاناج ایشدن بنارك كيفاتي وبفي هاوي يعني وچاوا تدي سروكي هدفي وچاغي دميرتاش چوبو امريكا بشتي جوج امريكا هات بيف فانا دا سبيكر يعني عقليه مرو شكيس امريكا عقليه مرو شكيس سيونيستا بكيفاتي ودولت جي كباسيف بمينه او جي لسياستا يعني چاوا باسيف بمينه لبنده بهلا بنه بي چاوا بفه يعني حركات نكي ومجادله خو او نكي او يعني في يعني وكاوي ليسكا تيكرن بهاو استراتيجيه استراتيجيه او تعيين نكي هنكي دي تعيين بكن ككيفاتي وجواب به اوانكي انسان مسلمان خستن هدف اخو وام بشي دير مجادلتك شغل في كارابنا ككيفاتي يعني شنو في صرنا في شيء دي تمامي بالخاصجي هدا بار خستن هدفي هدا پارخص نوی تمامی يعني سازیه وینا تمامی يعني آواهیه وینا جیگ يعني سروکاتیه هدا پاره خستن هدف آخوا انسان مسلمان ایجاش بریو نگه ساده هدا پار یا انسان بریداهی خستن هدف آخوا و خواستن يعني بالنافع ایشی دیده حرکت اسلامی جهولی راقین تصفیه بکن ولو خواستن فقط اویا يعني النتيجة ويناد انجام ويناد يعني نا الجور خواستنا وانا يعني يعني تام ترسي ويناد خيالك وهاجي نديتن يعني للسوريا وما هن تشتاب دستي خو بليك كيفاتي في هرميجي تكار في هرميجي بلات يعني آواهي سياسي حركتي سياسي جمع بتنبن قوتن تف آمب يعني چاوان بيجن كيفاتي جسدي هفته وشش هشته جي داهي ام بيجن يعني را داهي دستينن فقط وچغاق بارتيك يعني قد راكي هندك جي بستينه دي بيقلوا عجبا ويچاوا بفه منارن يعني تاري تورد بيجي هفته چه معنيه معنيه وينا قد دبن فينا في حركتا هندك قد هدفي ولو بتشوف دكي دبن وينا تمامي انساني مسلمان الترسينه بيد ترسين يعني وكاوي وان دفشكلينه شبو كاس قالا اسلامي قالا مسلمانتينه كي او لغور دلي خو تشبيجن وينا بخلكي بدن علماندن وبدن مشاندن يعني كاس يعني سياسه ايواني ايرو بامبرياليستار بسيونيستار بامريكا كهفالبنديه دكن وبيلانا لسر في هرما مدكن وان بيلاني وان شبو اشكرنا بن دي بلا كاش ما بيبدن خونك چه دنگيج هيجي اميولو بفت سينن بلا دنكس شو ما بيبناش داخل كيفات بله كيك عبد الله يعني حفته جوت مهي ام ديار بكر بون العامده بون يعني هواجي عوريكي هبوها بر ايفاري بو هي نبو بو ايفار لبلي رشايكي جهبو يعني جهر عاليه و
او روجك پر رش لحات خویا کرن یعنی وان هوا کولانا کتنه هر دری بردانه آگر جهر عالیه دومان درتین اوه کج سوریه جدسته وان خوین خوارا رویان هاتنه امبیجن وی هرمه وانجی خاپاندنه خلقی کج قوبانی هاتمن فلان دری هاتمن کتنه بنیوان وانجی خاپاندنه لورا شارداری دسته وان دابون و دهنک سازی خود وان خوی دکرن گویا لبلی دپشتاجی وان وها هریو دکرن یعنی وان دام پیش و وک هوی سرسری به ملت کتن به درنکا کتن پارتیا کتن به دکانا کتن شهید یاسین و حوالی خو شهید خستن تیر نبون بو شب هنک درا دام بر آگر یعنی او روژه که چوا بو پروژه که چوا دابون پیش خالگوری بکرن يعني براسي وحطا بحثا 6 و 7 جوتمه هيد بد ملتي ما هرمده تناف ملتي ما كرمان جاده تراوماك يعني ايرو هر کوچه آمده هر مردین هر وانه هر به اورفای تو هدر کی داری بحثا 6 و 7 جوتمه هيد به نود به خود تعالی وان روزانا دیس نینه çünkü travmak bu. Fakat her hadisek her bu yerek ji sembolik ve çedibi. Yani ame bejin bahsa koçberi Suriye dibi çete seviye aylan te birame. Ya da bahsa hareketa ihvan dibi katliama Sisi dibi esma keçka bilteci te biramere. Ve hatta bahsa federaji dibi 6 و 7 cotme hedibi ne insanı Müslüman oldar teneyen bebejin. Çepgirci ve xudi vicdan herkes Yasin börü ve havalevi ev şehadetawan ev katliamawan ev rengi bir çeşitli hatını şehit kirin eviyate birawan. Fakat le paş ev tişti güttü dibêje proje çi bu bingaha hesap çi bu ez dixwazim veya aslında hindurê em vekin. Yani em dibên tam av vî şiklî bu ava katliam çi bu ava hat kuştin peki hesabı kitap çi bu. Bine birayê Fatih. 2010'de o 2015'de Wikileaks belgen derketin. Şu Amerika. Hinek nivîs derketin. Ve nivîsanat çi yaz dikir? Yani li hesabê de heqê devlet adı, de heqê örgüt adı, de heqê herem adı. Çi hesabı kitap hene evanayê veşirtî bûn. Ne evekirî bûn duê derat hatı bu yaz kirin. De heqê Türkiye'di, Kürdistan'a Türkiye'di. دوام belganadı ek merak bıkı karı yani evana belge istihbarat ye CIA yani Mossad o hnek istihbarat edin ye embejin devletin ku vahab navu denkin dinav hevduda ya jib havre hnek hesabu plana kne belge kerem ev belgana yani deşifre bun derketin liser Kürdistan'a Türkiye çava oldarevi güve tasfiye bibin fakat kija oldar evcdette nivîs kirin. Ev oldarê yani dindarê gepev girêdayê yani tedip Tirkî dibe hareketik bi örgüt. Yani örgütlü tedip Tirkî teşkilata ve heye yani pevre hareket kib civakıkın van insanana kuvvetikin hezikin van insanla ve çava şu Kürdistan'a Türkiye derkevin hesabı kitap gibi hatı bakırın. Vana ve deste ke tasfiye bibin, biskadu ve bahsa PKK kir, belki qala FETÖ'cü bikindi ve deradı, bir deste ke van insana tasfiye bin, duan belgana derbastı bun. İşte li gorvan aslında salih direjdi, ev tehlika ve heremet nema bu. Fakat ve be balave 2006 birayı Fatih. Li peygamber me li Danimarka hakareti katı bakırın. Süretin derketibun, Türkçe ve karikatörün, tamamı dinye rabun, fakat bilhassa li Ahmedi biste hazara dis insan topbun, li meydana istasyone, li vedera eme bibejin ev tiştegi kabul nekirin di sehed redan. Al vedera talimat haddan ev proja
گد ویکلیس بلگه وان در باس بوی دخوازن لوی درا بجام بکن لگوروان کتبو تهلیکه لفرصت کدن گریان او فرصت وانجی بیسکاد که یحیی جی باس کر لسر سوری داعش ایشید که درکد و تمام مدیای جواکی تمام تلویزیونات و دبی قیشوارد شغلین اوان انسانانا تمام سر داعش سر ایشی داره اولدار دجمنه کرمان جانه در ریدان bir roja bir deh roja te kija televizyon vetkir veya bu fırsat ku fırsataye şibo ev insanı oldar fakat hasseten ev insanı pevgiredaye vek mustas cemiyata mustas afan vek hüda pari o hakeza ev Müslümanı gibi pevgiredaye gerek tasfiye van insanlar var alvedera dest bekirin hatta beri van hadisana beri van bu yerana konsolose Adana binin biraxwe ez pinazo hatı bu vedera ev hevditin dikirin carna aşikar carna ve şirtip ker dikirin be HDP dikirin be PKK dikirin ek buxaz biral arşiva binere çok az hevditin bu yani beriyavan hadise mazın ya rayadari HDP çune Amerika ya ev hatine heremi evji tiştirelmedidin yani ev proje az xwazim yani maqsad çiş ku dest pekir yani ev bu yer bixwe çebun evha gerek millete me kurmanç millete me çe hesabı kitab li ve hereme heye aslında ev tiştana gibi bahs kirin işte duvardı vakta ev ki Daesh hatta ve roje işit li Türkiye bahsa ve nehatiye kirin fakat şu ve roje peve tamamı medrese me tamamı alime me tamamı şeyhe me, tamamı oldari me insanı dindar, yek şaşıklı seribi, yek rigli seribi, ev insanla hedef bun, haseten ev insanı gepev giredayı, hareketik, şibo ev milleti kurmanç, şi insanı emperyalist nebin xulam, şi Amerika riş İsrail'e hizmet enekin, mücadele etkin, ama kesana gerek şu ortaya rabana. Şi berveye ki, eriş perle endame hüda pare bun, le partiye wan bun, le dernege mustasafa bun, çok az saziye İslami hebun, cevan eriş wan bun, düvarıcı de hakikaten vakit travma ke bu, işte bahsa vakta em Yasin börü dükün, aslında Yasin börü, negd sal vegera hafte, şeş ve hafte cot meheteni bezman. Ev minok çiye, şiddet dest bekiriye. Yasin beru havali viş bu çه hatını şehir kirin gerek em bizaroke xwe, bixorte xwe, bi milleti xwe ya Kurd pir xoşik fahm kirin bidin. Elhamdülillah. Milleti Kurd hedi wexta van insanana gnas dike ew kesê gi proje dikir hesabı kitab li ser vederat kin tirsa wan hin zêdetir dibin ji ber wê îro jî hin dewamı وك CHP حسابي إسرائيل دخبتن يعني وك CHP بله وك HDP أفانات تدنر إيروجي وإيرشي خوا بردوام دكن فقط أو شش وحفته جوت مه شو كدس بكري حساب شوية جرك أفتشتاب بملتي خوا برخوشك فهم كرم بله يعني إيروجي دماكو لهرمي يجي دمديا جواكي ده ام جي قتل عامين سيونيستا باستكن افهوفيتيا وان باستكن تمام انساني كو رحي وان آزاد انساني كو وجداني وان هي نمريه دماكو باسا في قتل عامي تكرن تفراد فين بيش لو رابيا جبو تمام انسانيتي خويايا رويكي اشكره لبري الهرمي ايكو دلداي PKK'ne ya HDP'ne prejwan veya rağnedkin yani vaki xulkeleka siyonista dedin hesap kir. Jberwe do de meetinga ku embejin meşa jbo piştkiriya hafte jot mehel amede rast bu de hazara milleti ve sloganı avetin yani katil İsrail'e u hevkari veji PKK وها لورا ريل ملتي ددن تم نسر حسابو بلان امبرياليستا خبتينه لسوريا جوها لتركيا جوها والعراق جي انها وها كتنا سنغا مسعود برزاني لوي درجي ويد خوازن بخينن ب كوري
بیشن به بافل طلبانی را بگا هفت چون هاتنوان هیچ وکو مسعود بارزانی روی در بخینن یعنی تم سر حساب و پلان امپریالیست وها خو موتیوت که موتیواسیون سرویه ویاجم به چند پیواد بیشن برای فاتی یعنی که اف حساب شهلا امپریالیستات که چواد خوازن لوی هرمه لدارخن نه هلا هدف و پکه تنه بنا دوی واریده او کسی قد بن حمایه وان حرکت کرن وک فتو بریا امکارم بین دولتا کور ام بین ارگنقون اواناجیش او وقتا ایریشانا لوان انسان دیندار و اولدار دبون به دنگ دمر و سحاج وانارت کرن آهند بیراوده اف ده مدیا جواکی ده یعنی جی گرتیه وقتا او پولیسی گیاسیم برو وان حواله خو کتبون او دایره او هندروی خانیا و خودی خانی و پیرکا لوی پلیسی گدگره و او برسوا او پلیس aslında minok biçuk fakat resmi devletici pır hoşgire dedi. Mera famdaki yani güç tarafı emperyalizmedi. Vakta ev proje lehereme ledarxın bi desti ev kesi hefsari on de desti on bi desti on. لا كلام كنت دداخنا ما يحيى كيف هاتي يعني انجامي وي حفتي جوت مهد يعني تشتيق بو يريك يعني تشيبون ده على هي وانده يعني انجام ده يعني لسر يعني شهيد ياسين بيرن بيجن يعني يرو بو هجايكي تمامي يعني رايا geçti و هاتن يعني سوجدار كرن بفي قتل عامي او نا يعني تشتكي بالسر نخستن لولا سياسة وانا نه سياسة كي ام بيجن جي منفعتها ملتي الرئيه يعني او سياسة قد مشينن ايجي هجو ايريش دان سر شهيد ياسين وهوالي وينا ويجو او شهيد كرن يعني او كاري دكن وفكرة وان وسياسة وانا وكو جي اني زمان يعني منفعتها سيونيستاي منفعتها امبرياليستاي منفعتها في ملتيه وداويا يعني ديروكي دجي داويا غوتني ديج داويا بوغيري او تشاوا كي هوال بنديوان امريكا واسرائيل ويبخسرن باذن خداي تعالى او يجوري بخسرن وتيك هرن وتجاري جي يعني ناجي نوي مقصداك يعني حركه اسلامي ميداني راكن فيها فكره اسلامي ميداني راكن يعني مجادله وانا بتمام اسلامي ومسلمان راي فقط برنج جيدش خريدتن كيفاتي بو انسانا بخابينن او ريواناجي واشكره بذي وناجي انت مقصدي مالا بابا که توران عبدالله خان سر شباراتن تماشوان هجا و هفته نیوان ما پارێزەر یحیە توران و ڕۆژنامەگەش عەبدوڵڵا قاوان بوون. ئەم هاتن داویە بەرنامە خۆی حتا هەفتەیەکە دن ببینن خێر و خۆشیەدا ئەمانەتی خۆدا بن.